Healing services are conducted by Apostle Lucas across South Africa, a disciple of Prophet Kaku Felipe. The paralytics walks, visual impaired see clearly. Those who live by medication gain total freedom and all kinds of problems are solved. All by prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mina ngisontile amasonto wonke amagumbi amanomhlaba nginesifiso sakudala selokhu nesigadla la ngaphakathi. Kodwa namhlanje ngibone umhlolo. Ngikaphisiwe ngayenza yonke lento ngafaka ifutho ngikamzesisi mina nginezambatho eziningi mara ngithe mangibhabhadisa la ngashisa konke izithombe zami izipelede zami. Anginaniselelo sonto selokhu ngiyalandelela kodwa namhlanje ngiyiva omunye umhlolo bengaboni ukuthi uzaze kufike kule mpilo le vele beyingihlukumeze ekukhuleni kwami lento ehleli la ngaphakathi noma ngidla lento ayiphumi noma ngigabha lento ayiphumi kodwa namhlanje ngibe ngathi kunenality ibhizi yamgubha la mangiceda ukuthandazela la ngaphakathi manje ngiva ukuthi kudlukudlu la isiswini lesigadi esilasukile ngiyangibona ukuthi amen. Lenkinga tinyawo nemadolo ngilala ngemaphilisi wonke malanga ekuseni nasemini sensambama kodwa kusolo kuyafana namuhla ngithe ngihleli lapha ekhani manje ngithandazela ngivala ithambo la edolweni lesikhulu sengithi ngiyasukuma ngetoilet ngiva ukuthi ngizohamba njani ngitiva ngihamba kahle bazalwane. Kumela kutabonga Xikwembu uNkulunkulu soko ematishameni ngithi ngokupote eblog mona sikwamongeme ematishameni akona yebo lesimo libona ngamani kuvizara kwamako kuvitala ngikama ndipfinyingi kakunofaka pelepele mara nyalo kukambi babangalena mbona. Amen. Neminyaka ngizonka lebenezi ngalimala bese kodwa ngakwazi ukujikisina manje namhlanje sesejikile kakhulu lokho sekwazi ukujikisina. Kanti ukufika kwami nami ngirayidi nyana ngiyagiva ukuthi isinye sami sesipholile asisekho buhlungu enesinebungihlupha vele sonke isikhathi lesinye ngisive ngathi sifuna kuwa so noma ngihamba nje ngive letinyawo tami leti ngathi ngiyasinyathela. Amen. Ati ngiyaliva lichinjwe nyana. Ngiyabonga. Ameshaka right might. Noma kasikapo. Oh, uqinile yawe. Ameshaka kanjani yakho? Uyabona kahle. uNkulunkulu walomzekelo ngingena nawusuku obuhlungu ngizwa nginobunzima empilweni yami ngizwe sengikhululekile ukuthi ngithandazele. You will see the glory of God. Contact us and find out more about your nearest healing service, or you can invite us to pray for the sick for the glory of the Lord Jesus Christ.